Vanoi gam tina Kuki chate hozo sin abon chawin jingka pha Khatun April ni sim nga Saturday ni khuin jong jingka thusu ngai ki hiti thusu ngai taw hiti District Magistrate Churchanpurin zani April ni sim li ni khu chun order khan so do vin wichagu Rabies kichita head do hi to thon chun new zoweng vela ho cho uigu namon containment zone in phungdo taw vi new zoweng khusunga Wichain mi ho apesi a boina phabe pan so do on hitai chuchi new zoweng khusung chu District Magistrate Darun Kumar S in Epidemic Disease Act 1897 Section 2A thaneina akipi chumang cha in new zoweng khusung chu wichagu namon containment zone in phungdo tai chutokilon chun new zoweng khusunga wicha legan cha ina kiwa ho pulut dingle podo ding phalai tapon Sule gansale wicha ba thang le ho khuldo a lokap dingin veterinary department ho mopona ne pin Sule chief medical officer CMO le district veterinary department hon inzo si achot lewa vetlana ne dio Sule health checkup abol diu le chuchi district magistrate in containment zone phun do phat sunga wicha zu le ding le po le ding phalai tapon Sule district veterinary department hon Control room khat sim do uwa chule mi pi hoto kizatu dingo sukile chuchi district magistrate thupi chu phata achi tha sa hi na dinga district veterinary department hole police on panala dio chukile chuchi thupi palke ho chu dan nuzoya got na pi ding BNS under section 292 le 293 chule section adang ho bulkhuma got na kipiding hiu vetin district magistrate Darun Kumar sin phungdo e Suchi district magistrate thupi chu wichagu akisai ka asia chi thajing ding hitai wichai mi pezi athina manna tu aki bezing to khlon chun kukin pi cycle gam kain zong mi pi ho heading in thupun khat hin so do vin cycle gam sunga wicha koiman awa thei ta loading chule wicha awa hon zong asu beidi hitai tin thupi petaw vi chule khosung house hon zong wicha wa hon wicha wa ho April la sunge ya asu mangne diwa Hausa hon wisani ho thupi api na ding vin kukin pi cycle gam kai hon an het sa taw vi New Delhi khopya Ministry of Home Affairs MHA ho panla na nuya kuki lam kai ho to meithei lam kai ho kyona nei sa ding Ministry of Home Affairs MHA na god na wachun meithei ho palai ding in mi gu min zanhi April simli ni khuchun Delhi khopian zone taw vi Ministry of Home Affairs MHA ho to gu na nuya Tuni khwa hi gale tul chung chang thua a China final talks neiding a gur hidanin Union Home Minister Amit Shah an phun to san hitai Minister of Home Affairs MHA in final talks tia asei wang chun kukilam kai hon wang talks anei masang win adin mun ho condition thum point thum an pilut sawn hitai Mehlei CSO hola amin chiloi All Manipur United Clubs Organization amuko hole Federation of Civil Society Organization FOCS akona peace dialogue ki huna apang ninga asolu chu palai mi gu hiuvi kukilam kai howang palai mi ko hiding win kiseye kukizo council in peace talks asi tha masanga chamnel mon omni ninga condition thuman pi masat hawla chun kisita a separate administration union territory with legislature AKPLO wa hile peace talks kini thei ponti tia kisita a seinaw wang ompoi Kukizo Council lam kai hon condition thum api ho chu hi le meilei ho to kuki ho kisun tu lo dio thagup sung siswarum sunga kyohla na di ta om theina dinga process pat hiding tin condition an pi masaw vi chuchi Kukizo Council hon condition api o chi biding le zuidinga api do ho point thum ho chu kangui khopia committee on tribal unity ko tu ho lam kai na a consultative meeting anei na wa thulu na an sim ho chu hi alang khada mi le hon wang kyohla na ani theina dingole Manipur state sunga chamnala mo na omna theiring in seimasa condition imasa na pe masapo vi Delhi khopia peace talks ding thu to ki sayin kukiti sunga seilisa tamhle singtan peace talks phatsa loi to peace talks do dal loi omtan chule public rally bol guloi to public rally do dal loi om do tan ki hentel na sagulin ta hong ki seplut a Suchi sagu chun mizo si ase kha danin om do tai Kangwi district hop sunga om tumuyan khulien khumi khon kukite sunga Ngohna khat ahin bol ki do vin achi sa April ni sim thum zani ma sa chun
Kuki volunteer ho mi som thum som level hon maram ho chen na Khosung khat kazanga Khosung cho a hlau ve tin Ngohna hin bol taw vi ti khulin khumi hon a sei naw chon chuchi kazanga Khosung cho ni hla alam ni dan ni vela an kya hlai danin phong do vin Kuki hidinga gin mo valpobung Khosunga ko na volunteer hon chemcha le meithal ho ki chayu vin kazanga Khosunga in ho cho a khen siu vin ha hlau ve tin phong do vi Kazanga Khosunga in kya hla cho agoma in som wal hidanin phong do vin mein na ka hla chudang ka lak som ni walman hidanin ti khulin khumi hon phong do taw vi Milong ho ti khulin khumi hon Khosung ha hla ngo o valpobung Khosung cho Sadar Hills East Cycle Subdivision Hopsunga umahi Kazanga Khosung kya hla na thutok sai chon Khosung House Sapun Kangpupi Police Station na FIR Khat sulut na dingen report an pilut tai Chuchi maram ho chen na Khosung cho gamgot lai a hi zia gamme na ka tha kha hidanin thu ki zan a hin la ti khulin khumi hon thang phung ta in Kuki ho di a valpobung ho chunga Ngohna bul khumu hitai BJP Manipur Pradesh hon Manipur State sunga delimitation exercise achi hla ding dodal na a thu na an siamu to khilhon chun State Level Committee on Delimitation kiti chuchi chungchang thu ho boi pi ding chun committee khat an sim do taw vi Delimitation kiti chu hi le population dungzuya Government of India in census ala ho to kitu a assembly constituency ho le parliamentary constituency ho population dungzuya ki khe khen na ki khop khen na kin gon ki sei chu hin Manipur State sunga achi sa sangni le khat census dungzuya sangni le ni kuma delimitation exercise chu an si hladinga hitan ain la mehle ho chenagam sunga assembly constituency ho su hlom a hi ding zi chun mehle hon an nil khalovin mehle hon an dodalovin tugeya delimitation exercise chi hla theilova umahi Supreme Court in delimitation exercise chi hla sa hinadinga thlathum sung phat apeta awangovin Election Commission of India ECI in delimitation exercise bol nading chungchang thu a thupuni ma wang abolo lai hidanin Chief Electoral Officer CEO Manipurin an pondo san hitai BJP Manipur Pradesh on chuchi delimitation dodal dinga an sim do ho committee ho chu member mi som le thum an gonu hin chuchi hola chun Milong ho mi thum an pansa uvi BJP MLA Dipugang Mei Jonathan Tau State BJP a Vice President Pato Preso Simrei Manipur State BJP a spokesperson holoi chu hiuvi chuti a Milong mi thum ho committee a pansa uchu Tribal Youth Council Manipur DYCM ti akimin vo hon ado dal nau thu ho hin phong do taw vi Manipur State sunga meithlei ho let na political party ho zo sien chuchi delimitation exercise bolding ki go chu ado dal su hilo hin chule delimitation exercise 2001 census dung zuya chi hla sa ding ado dal na banu vin delimitation chi hla ma sange ya National Register of Citizens NRC chi hla sa ma sat a gamdang mi ho zo si Manipur State na khona del do ma sat ding ai hitia meithlei si so hole meithlei political party ho chule mehlei politician ho thakhat ta pangkhom hitaw vi Supreme Court in Northeast Gamsung State li Assam Arunachal Pradesh Manipur le Nagaland State sunga thathum sunga delimitation exercise chi hla sa hinadinga thupon an bolu hitai thuso hi chanin ki chai tai thuso ngai ho zo si na bon chawin ni khopha